Sia Commander 6 There be a Jibrani account say the simi etie. There be a so ya catch us yem kwa ne mfa bi nka ye ha ye ni ba se da sem tie na say the beto no de amawo. Be de akwasi insi asem de kabre e na do so. Best na kakra bi entemunie be kai bi from somewhere last year. Ye din komo e de afa the rate at which are enubone e say ye mabunu or ye mamu. And over she will be a say trauma, will be crazy because it's trauma don't cry and pick it. No, they red and Ababe fra. And a semi brunessa. Burn on a Narcotics Control Commission pen for to watch him who had them. Yakwachi way, please for test him. But every American says, a rich more videos me a photos near send a trauma and a red no, and say, my Bruno. There be a Mecassa, I will 4 years your responsibility. Na wa abrabui sister ehifa wa kwabrane ehifa na adeko ehifa na odi eko tare se bi shi oru a opariado meka che se minister wo adwuma kese pa da wonim because e mabunu se na odi won ewura sa enuboni ewe enum no ano ya yeden ana pe fortunate for us here wo Penipon share training so Narcotics Control Commission. Ora Reese Hakim. Ewa Penipon call there. Oh, nyame Adom. Cannabis Regulations Department. CRD. Narcotics Control Commission. By who boy say me? Oh, you home. Then social media. Oh, you know kromun so we share me home. Yeah. No man may do bone. Yeah. So I heard TV on move me yeah. You been a catch you do bone. Because you say nyame ball when to one na wa ade a one na you we say ya you be never catch so to be tie not say mo ba regulate we edua e wo ye mamu a then as the hu abaye mu say eh we kro mo no pokra na das ni afa we pese be regulate we edua wo ye mamu mo be ya no say eno na ya na fa ba bi no am say di kan yen chia ohefo ne medwom penny from director general am say e fa ba bi na sometimes me blame media ne kakra but me blame you because sometimes misinformation you know on say am I really stigmatizing really in such a way say bone kwa so de no nko ana ye kan say mpanimfo say oba jane na gu na so a ye twa ntontwene ye pepa no ye de atwa na na to atwene ache really ya haban bi a containing over 400 active chemicals we know 400 active chemicals cannabinoids ne terpenes ne flavor no nema bebre e bi ye mani pedua no aba akupa bi wom ya ye friend say THC eno na ekodi adwen ni nya etu no wi na betimi am aboda eno na de e how brain ni pedua no THC no na nia ye di hu biase anase ne ye bo ho nkomo ano pei say ye be ma lines na atumi na nkofo atimi adua no eye de nhwemu aboa me o se atimi atwe THC na frimu ama THC na ba bi do 0.3 0.10 chance say wonu mu a high no kura wunya nti eno no ye nom for medicinal and industrial purpose because wonu mu a feeling bi anim enye hwe mani pediano boys nempe nti say ebia media for ni so mu wi ya shi na mu say be dia tu na ama ase ye de papa na efra bone no so what ya say THC ni nti no ye nto haban ni nyina nto ntwene can it tin na nimde ni nyamma ntimi atu ni nyina atotwene eti wam na benya access to sa we na moyi THC no afrimu na say please ni ehia na mkuta wi a obeda mu say we de ye THC no afrimu we de enyi mfrimu anansia no kwase me wo mu ne say wi na ye ka ho asem no police ni nhia ne kura wo yes industrial purpose to me for industries and nuro ne ada unze wi timi de blocks isidan oui your friend hand bricks they sit down yes etim de ya atade nyina de toothpaste ti say wi ni de police be shia na show bottom obon stuff na show back pocket ni bi and show wallet mu ni bi enti ni ese ahwefo enyina ate na ga na manyina ate ase ni wi na ye ka ho ase no nye de obi de kwa hye ne wallet in baabi na ne car seat ase baabi da bi we ni ya ye ho adwuma ya process enti police ni kura hu a agi to kai ho na wo say ye wi won kai ho a wonim say ye wi because you process one ye raw ahaban na kura omo no ase bi o de kwa hye dan bi ati akwhye no ye no bi ho asem na ye ka na no pay and yes ye no de
Ghana for nyina say it still remains illegal. Near yesheno. Near yesheno still illegal or minum. Ti koma ye de name for legalization ho. Cause I'm saying a press release ne by na Ghana for be bossy. Yeah. You see a dear to me be shi visa. Yes, am komo no. Eni ho kra. Some say because they atade we hemp atade a. Yeah. E say me onum say hemp. Me na me try na label no e na obeka ye ho say hemp ne de ye. Okay. It is a we no kwa friend no marijuana e friend hemp. The hemp won komo e na ye bo ne sa 0.3% THC in the room. And ye de na Wall Street no 45 ne 30 ne 27 THC no. Ya omo no ma na diesel o ma na so ma nya high no. Ye no ho komo na. Et we na ye kan emra ebo achidom say obi pese otobi ede enro or dey for industrial purpose obetimi akwa akoto amamra kwan so. Yes, emra no so di emra na procedure no follow protocols ne dia yes. Emra o. Obetimi nya bi. Yes. Ye nton no ghetto. Ye nton no ghetto there bi. Eye processed product o. Say bi alcohol store no akoto toothpaste. Okay. Na ye hemp based toothpaste. Don't say you herbal toothpaste o. Yeah. It we hemp based. Okay. The hemp na wom. And now akoto atade bi say the hemp stock no na ye. Okay. Etinye de say bi okọ ghetto akoto. Ghetto de ma obi alliance on fan koton we ghetto. And now we the protocols is so strict to say if ni dua. Okay. Nitwa. Ne ton so di move afi wafuo num e de abesia akonyina no. Emra ni di wati saa. Eti your nkofo be license e bedua. Do bedua cultivation license. You no betwa. Ye wo said go be an one betwa na de but transport license nso wo ho. Okay, who are transporting? Yes. On say mra na wo say and ye chiw say enu ya ye bohu da we bia wo car mu a. Yes is car no. Okay. Enti before so betim do car fa sa wi ni bi akono. O say wo license. Me patro tia say we nya wi a ye ton ghetto. There be ye ton ghetto. We ema won daisy. There be. Ye nom kra ye nom. Ye nom kra. Ye nom because industrial. Ye timi bobo. Onu kra wunya feeling no. Okay. Because be na microphone no wi e high ni THC no. So benya okay so benya feeling. This a one nom na say high ni mu. Na say 0.03 na say menum be say 30 slot na menya me high na. You no kra me ache say hemp no wo hia e multiply. Wo hia na mroso na wo hia kra multiply because on side to say on so ye abe. Yeah. Ye wo de omu duade ye nsami na ne abe. Ene wo de ye de boy abe nkwan no. Yeah. Eju nkofa de ye nsami na fa nkofo abe nkwan. Enye ye nya wo de mpo kra wo mpe. Wo no wo mpe. So what you say nti mo na say wait off anyway. Send ye titi wi ya no de ye mam wi ya bi no mo de. O betimi de no bia ye. De we na ye bo ho nkomo no. Abani bi ni o man no mu o. Ijafe ni ye be man license for importation. No bi so ko import abane de aba. Okay. 0.3 abane bi ni o man no. E bi ni Ghana. E bi ni Ghana. Ye nua bi o Ghana. Ye nua bi. Ijafe ni ye be ma license for importers and researchers. The CSIR ne scientific inform anyone de no e be kuma ko dada abanani no mama yeso ye de wo ye meba e si agina ye bon komo de e bi ni o man no ti de ohunu ye high THC no ye illegal na sativa na e illegal na e wo man but hemp na ye ba ne de afeina em say bi abosumi nkwa wie ye minister e be launch na for bi o pe license to import to export to store be ade be gu ne kura no ohia license. Yes, okay, so we dey medua mi na mbia begu mi fie. Na do heavy. And I be license for transportation see e be chewo no. Na ka ni e wi ni go private car mu. Car na we dey be transporting ya label car dey ma police for e kwan a wonam so nyina ya dey ma police route no. Ya dey ma police. Yes, dey am say be ferry na free Alavanyo Abatema. Afia e be hia car na car ne nam. E buno ma so e kokumase na wi gum there bi. Nti e strict measures a. Said obi say obenya bia is oba narcotics control so on your license we to say no wo wotro e command minister for interior okay no within 3 days ono so refer ma commission no na ya hwehwe niam ko e so submit documents bebree ye wi ya catch minister say o qualify on farm and on qualify no manual way no and ye say be bie portal na say website digital ti o mu so say bi o mu nim atro no na on timi no aso akọ digital ho de kon so akọ nti ni minister na edili ye de any minister na very fair to yen say Asem si atraba so op license mu hwehwe ne niamem ta fe ne be hwe land title o business plan police clearance say even kran what di no boni hu dwuma di kra on qualify say ya chiu no boni hu dwumadie penya on qualify so do awi ni bi raise mama na say a whole comprehensive program never. See, I feel much. In fact, about first, no dear. Near yard, yes, said.
abanya kofa wi enyintuma ba se boys ne meshi wi sa is what me at here said enya wi a ye Be wi a ye de eye enuro yes ye de ye enku yes ye de ye ntare enti wenya wi a ye no ma ye bodam beras nyamenka ho menka mo so mo me damo eti openi ewo narcotics control commission and am tisa openi no etwe e body sesa sebilika and was any pese mu etwaso